busuafo asem bi a asi no asi wo krofrom na asem no very sensitive asem no to ahosen na video na mu pefe no wo hu bia ahwe ne wo kokete so a wontimi nna ne senti sa video ne de ma ye kwan ne mfansie kakra na asem no ne esi ye mu nkyeremu de na wogina ho kowie kira obi ba mu a wawo na wanyini ba besie timi de pentoa awan na dwene waya baabi a ye dwene waya ye san etiri ho e de dwene ba besie abo pentoa de awai waya yi akosi benketechi asom ama moja apramwa ye kwabia posifo ba muo abusuafo enye asem ne kantini ye ka nemom asem ni mu adesua baby asem ni see ye no eye one popular place bi a madawroma mintimi mo baby kro di san say ho mpanyifo na tena ho na abrampa panyifo na nanom na tena ho enti no abusuafo asem we see ye ma yenua baby e de pentoa kwa wai be ma bi adwenim e de ne ka sei oh kwa wai be ma bi adwenim a mental agony nyina yakopempam ni gi aba because bema no ehwe oba na sum yankwaji nkyiremu ye wi a wa we ye the picture no beto so ansa no wa hwe asem a ye ka no se ne esitie Kelvin fa picture ne to so afa yankwa ahoma ne so tew because ohine na to say na sum yankwaji nkyiremu bema na ye ma wa ha o Boko. Yo. Bidiri se wujina wana so. Midamnazo. Asam no sampem wanhwe ho. Yabi. Wujina na so kati. Boko. Yo. Ewie ye fra wa yenua ba ya wonya akokoduro de pentu akọ wine benketechi aso ntem kwate na dwene ma homa nyame nko a ko to anananom nse adu yi ye pemu amane bo ye de baabi kro ne besi ansa ye tremo baabi kro ne de enya hwe panyifo mpo ene tena ho yenua ba ma ise say ya ne black and white say ba ya udi fufu a betimi adi ufufu asomdwem yenua ba ma boye nkomo Emu abanu bo nyina se. Eye yenua ba ma yenua ba yi. Omumie no fi roba akoso. Ana omo ba friends e bi se bia bi se kofu. Omo di agro ho. Omo nya bibia buma ina FS efa ina hwedo media no so. Nti de akoba ni se omo tete eho ejidi. Table ni etu. Be ma na e plan no table no kon. Ana oba na o plan be ma no so table nko. Ento be ma ne di ni nkomo no. Ana o solid free table no oja no phone. Atu table no so. Ana be ma na damfo e fa phone no. E koma ge ba ku bi se onye nto na be ma na e fe ne gangster no. E ba no the phone na e ama no. Be ma na the gangster o. Aha, the piano no. Eje no say what enti onu ga no so ja phone to table ni so ana no the phone ja ga ba ko na onu mi pra boy no eto say gangster phone no enti no won hwe ma no ntonu so hu phone no so fa phone cry eti ono boy no ni ba no say ne phone no enkura no ana okọ table no ko hu say phone kura abaya no ana say mona phone kura na me de ntifam ade ma me le ko me na mona no so wabo kakra abaya no no wabo kakra ana say phone no onipa ko de phone beto ho a ana nipa ko de phone ma na obeka kire say phone no ye ne dia on the TM. Ana oya say so phone nani na won say me picture da so nte media no kwasem
ana also phone no music pictures picture that so from phone mama after esa so buy na boka credit no ono no ye dey be man atem ono be man ka chen say hey umu ade bu ade etu di na tama ne bufu ye for the search na hwe na sum awi oba na sum aha to obo na sum na oba na tina se no oba ne phone ye dey e man me to me na me say at once no on say boss no so no subiriwa this is what me say kakra tasentase enyawo eti o tres kakra no a dwene no de abufu pie ana kofa pentoa to kofa to na oboye to ba ya be ma ne te ho no de wura na sum za de wura no ko achi babesia no but me nso hu ni say oba no menim no pa onye bi se bi da eti me no I was shocked say otimi yes etimi basa because oba no a man even na go for man ankasa mu no ono mo nam no o ma fa ne no la nti obi atimi bo no o mo timi bo no de chance yi onye hwe etimi nim ade e be share abaya ni mu a otimi yes na me once na ba an kwa asole aba so far kan che ne say obeda prison so for the focus ya hye ne nkomo esen nkomo aso dem say wan hwe na bra boy ya obeda prison enti kama obi aka se me ya kire wa de na esen ka ofi obeda ho so esen se wiase eye denti no ye yi ani ama mo se onye obi a na bibi obi ka bi si kire ya onye nyame ana oyi ne ni no nam na o chele ko asam so ne ka kire ndi oyi ene ko fa wi nyina ede e ba ye eti ye na be ma no ko hospital ana e kopem pam ye tina ba ya no so bo nyane ntie nso se abra saa pentu awo pentu atwai esi wie ye no chese moja na epra ma be ma no nipa maako nso moja ne ye twen ye edigina be ma no ansa na wotimi aba nkwam no kura bi wom no kura because moja na na e ba na ne don super ana na ensan nso ana wanom no e ma moja ne ba bibi pa chat once no asema kan o awrade on the call nti ono no dey ehia kwanhia na ye ka awrade o yo edi abaya no ye che no ye che no ko police station nti odemo ana mpanyifo temwe mo no me ye say e mo ma ne bail to komo wa ne bail o a oba fie ye hu de ye ne sa chi no ana so nkotwa 2 weeks similar Intina chese ye kasanyi abaya no datwra ban kokomu e pa cho court ana enyanko court to court na ma no 2 weeks no okay say ye nkyere court kwan a wo so odemra no eto na ye de emu adesua e na ye su afiri asem ni mu na ye nua ba no wo ma ne mfi a wo ba ne mfi say oh metima ma ne be 20 about 25 and 24 ena be man nso wo man mfi anka be man say be man nso met my be any age mate be 30 so ho be any age mate oba ni na ye te se oba ni be man matwe mpena pen oh there o mun de ti da there na nso hwe nso wo hwa na bia be yire wa panta na hunu ni ade fo anze kru from bona neto no asemsia obia wodi woka just otwen ben ho na utie free enkofo na ato mo na no na mami mi sa wasem ni se asem ambebusa na ya asem ewa akire asem na esi ya yedi ho nkomo yi abaya na obi nim na busuani bi e wo krofrom ho abaya no onye krofrom ni ana be man nso nye krofrom ni
mu free baby I say ablabo a on say wiase de o pese otu bata kobobla na ama na omu yenu abehwe so wo kofo mu ha na omu mienu na omu ye adwuma bi okay omu yenu be ma na oye efe TikTok yi ohe ukoni TikToker TikToker adwuma se abaga na no ti eno na oye adwuma be oba de sebi onye adwuma ohene mamemfa hunsia na nkomo no atiefo ne panyifo ba nkomoni mamemfa nsia na me sori a masan afro why mate me da se pa abusuafo san nkomo a yedi wo hwede we a yesi akodi kodu na afi wo hunu ba bi ankomo ni firi eba se ne emma na yen no nyame adom yetimi awo wo mo a ye tete wo mo no ekoko wie sei na ni nyina mu no meme de kosi se ohiani mu oharea na minim ni ame kasa nse se bia ni patitiri bi a ne nsam ye ne bia ye won kres kafo awo mo ha adwen ewo ho nanso pempi ne ye hwese no musi lay foundations ne steps a enten ru sei ye ni meskafo ma ye kasa o mo wo donkim ewo ho nanso so skani a ono pesa ne babo bra na daachi bi no ye boni din a ye bobata akora ne ho a ye anyumunyam no entan ko wie sei adenti na ye mani bi yetimi tete omo kodu mpempenso bi a na ono maduru sei enne ye se mamasia no mansan bi a friend body babasi etimi gina ne nam num sa body kuro ya mekan mako nsia na ogina mu pintin obaawo wommo usum na wonsum enti saa eniama weye ekoso no a ekoso ebewie na behu se oba akwakoto nsaboni bi mu wuyi ni firi mu enyeye ubehu ase wakwakowu batan wote wo odwene wo hu ubehu ane afrew wo ba kwa amena wo ba afia na ayam hyehye edin na ebetimi aya fa ho asem we yemfa mu afutuo na afa yenkwa ahoma no so yewie a na yakọ case so me se champo